Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam muduk kerkan mantu saging ka iya uras tanu naging ka iya makanatul akhlaqi fil Islam. Amanan yan na so darpa upaparangayan si Islam. Kagiging ka iya paparangayan naginan sa agama Islam ang kaya paparangayan na anto na ini na mapia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru iya na innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Mata-mata na aya kaya sugurakan na anakan makumplito so mga paparangayan ang mga pitya. Lagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam askaniya ni ladiwan tanu pagilan tanu si iko ato na iniba na kining gulalanan si iko agama saging ka iya liawa walupa na nasaba pro na ron tanu kerawat aging ka iya paparangayan amakya. So gugudan Islam agama pantag saging ka iya akhlak na lagi daging ka iya mama miyakaw maku Rasul sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mad-din faqala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq. Mata na sa katawa mama na miya kauma si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napitero iya na hay Rasulullah. Anto na tingin ni agama. Anto na uno ni agama aptiroon. Na aya pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya tingin na agama na supaparangayan na mapia. So yaman na niyan na so agama tanu agama Islam na paparangayan na mapia. Na ayaw miya kapia-pia na si ko mga tao ang mag-agama si ko Islam na mapia sa mga paparangayan niran. Oy. Mapia so anto na iniba na kalabukiran sulang-ulang wana laydo mga guwa-guwiran na paglino pa man na mapia. Di nga iya paparangayan na mapia na pun kay ni manggalubok matago sa giyang kaya ginawang ka na meron to ka kagiyanan na kanabang ka di manggalubok kasi ibu ko katataguyan ka ang kaya paparangayan na mapia na miyaka panapanadanan si timbangan wala si isa alungan na mauri asqalu fil mizan yawmal qiyamah naging kana napaparangayan na mapia. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na piano tulian pitiruyan natigin asqalu ma yudau fil mizani yawmal qiyamah taqwallahi wa husnul khuluq. Ayat tigu Nabi mapanad seko imbetad ko timbangan wala sa alungan na mauri napaganero naging ko tatakwa. Amay ka maadun na kaaging ko tatakwa si iku Allah nagugiyang ko to akapia apaparangayan. Na ayaw maana na dito sabab pa sa Islam na itungurarigiyan aging ka iya kapurangay sa miya kapia-pia. Why? Kebubayaan ka wala na kaya bubayaan ka penuh mga manusia. Sabab sa giyong ko tato na iniba na mapia ang matatagurka
agim kutu apa parangayan amapia. Lain man kasu mga mukmin din na miyaka palalabiyasiran si iko paratiaya. Miyaka palalabiyasiran si iko paratiaya. Adna mapia, adna malu mapia, adna miyaka pia-pia din. Nah, gitu sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialo niya na si sagyang kotak ini isunun kung makapantagsan na qila ya Rasulullah ayyul mu'minini afdal imana qala ahsanuhum khuluqa. Mga mukmin na miyaka bida-bida udi na miyaka palalabiya si iku paratiaya si iku Allah. Na ayaka mata ni ron na ini isya ko Rasulullah aging ko tuwa pakai siya tigyan na antawa unon si iku mga mukmini makalalabi so paratiayan yan. Ayamanan yan na ayamapuro na ato na inis magu Rasulullah na tigyan na sadun sa miyaka piyakiran ni paparangayan. Sadun sa mapiyakiran ni paparangayan sa giyong ko tuwa mga mukmin nagiutoy ayam anan yan na makalalabi kiran si iku paratiya si iku Allah. Nagiutoy ayam anan yan nakapya aging kai akapurangay sa anto na iniba namapya siingka ini saginda ini sungkat saging kutu apa parangayan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusu mga sahabat niyan. So mga mukmin na miyakan bida-bida siran mambu si iku bubaya si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam adna miyakalalaon ibubaya si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru yana inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Matana tigu nabiya aya ki amia kalalar kanui kapakebubaya si irakan mata ana sumya kalalar kanu ikapakebubaya isirakan nagu miakaranir kanurakan si iku alungan mauri nasadin sa mapiar kanu ipaparangayan. Ay mana nasadin sa mapi paparangayan si iku mga mukmin nagiutoy masikan marani saudara pa iyan si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagiutoy mana niyan na kapubuyagatan saging ka iya kapia ada di biitan paparangayan saging ka iya mga ginawatan. Kami akalalaan na yaman niya na simba nagu miyakalala akalbihan si ikulang itinu aayama na niyan na mga mukmin. Gi penaging ka iya anto na iniba na paparangayan na mapia napadanan si ko mga simba mga alak oy kaso paparangayan na mapia husnul khuluqi najatun minan nari wal fawzi bil jinan. So kapia paparangayan na kilibrianan si ikwapoy nagu kisulud sa gingkot surga wallahu subhanahu wa ta'ala itu mananaya mananian na miya kapia-pia kadarpa. Mialoy amia panuntun Rasul sallallahu alaihi wasallam atingin na miya panuntun si ko Rasulullah sabad ko mga Muslim atingiran na anna fulana tasumun nahar wa taqumul lail wahia sayyiatul khuluq wa tu'di jiranaha bilisaniha
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ayat mana tu? Nah, adun si ku sabad ku mga Muslim. Api tiru iran si ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amata ana sigiraw, era nu tagu sungaran. Mata ana sigiraw na bara puasa si iku kadundaw. Nago si iku mga kagagawi na itindigin nun sa mga sambayang asunat. Pamanalay do mga tahajud. Ugaid nasa kanian na miya karata-rata iparangay. Maratai didibiutan, maratai ungar. Nagupesiksaan yan, so siringan yan sa aya dinian dinggulalanan nagyang kota dila yan. Dilabu na balima. Nato na inismi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, tigin na la khaira fiha hiya min ahlina. Dado na tigin na matataguun na mapya. Nasa kaniyang pon na pagkutaw ko apoy si punarakajahan. Nailaman ito, giyuto, yayamana, na basta mu'min ka, ading ka, umpiaan so paparangayan ka, sambalo ya makapia, na dahil ko tuwa babay. Ayamana niya na bara puasa sa sunat, na bara simbol sa ikwala sa iku kagagawi kapan ang bayang sa mga tahajud na sabab sangkot tuwa karata iyan ipaparangayan na aya miat alo yung Islam sa Rasulullah na dad na matatago na mapya hama na namiyada na pya kata na penuh Rasulullah atag sa kaniyang anaraka. Nah, gitu sa bapa, may kasitan mo makapatay, saging ka iya, karata umar, ha? Nana, gitu, ni mapanggulaw na asitak, kepersang ko talumpokan, asi ipo kadembengaw, mga malaikat ng Zabaniya, si isaging kutwa apoy, aplagindaw. Nah, gitu sa bap, so mga ginawa tanong, nakatawan tanong, Nana, salin ng tanong, ayamana niyan na pakapian tanong. Oy, kau makapia so paparangayan tanong na kaya bubayaan tanong mga tao, na kaya bubayaan tanong Allah, miya so atrakatanong so Allah, na miya baluy so ayamana niyan na paparangayan tanong. Ketimbang kepada kumang amal tanong, at timbang sa alungan na mauri, pembelo ya miyaka penapanad si isagim putwa timbangan ng Allah. Oy, nana, iya bu, gim putwa kapo parangin ka sa mapia. Kapiyaw, pamamatadan ka. Sa iku kini pun tag ka, kung mga pagariya ka, mga bulayo ka, mga siringan ka, kadendun wayang mananian na mga pagtaw. Nah, gitu sabab, agupunanan, matagu ku manusia mau yagun agim ka iya paparangayan na mapia na miya baluy sudinian di kapagagama ayam ananian na miya kapanapanad. Uy, kakagiya so Rasulullah na ayat tigi na Islam na paparangayan na mapia. Ayam ananian na upag Islam ta miya ka rata-ratay ungar na masasupa ko to. Uy, masusupa kagim ko tayo mananian na basu Islam na miya kapia-pia ayam mananian na paparangayan. Din ka iya paparangayan na mapia na mapumang ni mananan si ikwala. Ngayon na ayala diwan tanuron na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oy, pupungin niyan ko Allah, apakah pian niya naging kutay mananian na paparangayan niya? Salin niyan. Oy, kakang Yesus Allah na sa kanya ni muda pero kulasay, mukallibal qulub. Tapayaan niyan talkub niyan sa mga puso, nakambuboya-boyan niyan ito. Na kailangan abapya mapya sa paparangayan tano,
na pagpungintan ko Allah apa pagumanu-mananian kakagiya miyakalala na padko mga simbatano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u rabbahu bi an yuhassina khuluquhu. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'aihi Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mana to? Na miadun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padko mga duwa niyan natigin na hay Allah napipipian ka so kiaad narakan kiaad nang karakan napipiain ka panso paparamayan ay mana niyan na bungunin na karaka apakah pipian nga suay mana niyan na paparangayan akan suaya mi abal suto na mapupungnitan mo ng si ikwallah mapupungnitan mo si ikwallah ang maalin agiyong kaya ato na iniba na paparangayan tanong amay ko aya magagudam tanong naging ko tuwa pa ma na di mapiyaka katawan man uman isa aging ko tayo mananian na paparangayan yan ino si matatago kumapiya ang tawa kasi isaging ko tayo mananian na miyakarata-rata na nagyo to pagpadantano sa ikong mga duatano ang utwa kapag niya tanong sa ikwala sa kapakapian yan o paparangayan tanong kung mga pada, mga tatao na tigin na umangad na kay magalong maalong ka ginawang ka para sa ka na panguniyang kakuwala pakapian niya mo sa paparangayan ka kagupuan na piyaka-piya wala sulawas ka na miunutong pa na piyaka-piya niya mo sa paparangayan ka na miya siguro aging ko tayo mananian nakapakasul si isaging ko ta surga kaya no na iniisya ko Rasulullah anto na ay madakal kilusudo mga tao sa isa surga nagunto na amambu imadakal ako sa bapa na kilusudo mga tao sa iku surga naraka gagadua apitur unabi tigiyan na paganiro na tigiyan madakla kilusudo mga Muslim sa isa surga naso takwa kalak sa iku Allah kala asang gila kala aka pangunutan sa iku Allah ikadua naso kapiya apa parangayan suka piya apa parangayan kagiya bapi kala tay simba oy kala tay paratiyan ami ko binasa so paparangayan ta na mampu kada yanuto kalay dagyang ko tabubaya barata pa sa amal si iku kada undu ka bara puasa sa sunat na si iku kagagawi na mapasagi kasumbayang sa tahajud na aya pitiru nabi na din na matatago na mapya na tao pun si saging ko tayo manan yan na naraka inaman to kasi ni guru nabi gitu isabab dita na yang ni kapag umar kataging ko to ajal hoy na paniyatan ta asilin ng taging ko to betadta paparangayan ta sabab sa giyong ko to kapakadaklata o mga panganita sa ikwala sa kay Allah na piyaka-piyang kasokian na nakarakan napaka-piyang kapan so paparangayan akan suwaya mana niya na mapunginan sa ikwala hoy ka Rasulullah na ayatan ula diwan si saging kaya mananian na kaya pagagama si saging kaya agama tanu agama Islam pansipan saging kaya tutulan tanu saging kaya pangkatan ng paparangayan si saging kaya Islam na suwalla na kiamat iyan natin gumaging dinaon biyentug iyan so Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sang kutwa kapian yan ipaparangayan madahallahu ta'ala rasulahu al-karim bihusnil khuluq sa aya pitur Allah natigin wa innaka la'ada khuluqin adhim mataanas kaman Muhammad
na mapuru pinakamapuru aging kutu apa parangayan nakah. Wah, ayam mana nasulin suwalai mitirun sa biuntugin Rasulullah asakanian ni pinakamapuru ipaparangayan amapia. Wah, sabab pro na adna mga pediin saya na lambun tanuro na ingay ubad na mga pakaisitan na ino kaubat ano bumakap siruman ame ko adin panamalalambo mga siku ajal tanu pagilen yung menari kailangan na makapagaligda sa uman isa. Di ba si saging kaya mga Facebook sa ikukap ko nagatang ko mga tao na saging asumya gud mga ulan-ulan ami pos namya kada-kadakal ami una din si isaging kanana punayawan si ikwal nga na mauri sang kanana pakuburan na Rasulullah nanto na ipitiriar kita kafabil mauti waida kaya tabuan din naki kaya sosokuda na makuha ni wala diwan so padiwa miuna miya wafat mana niyan na pikiran ako wafat kamamu di katawan sumapita umatad ni nafsun mada taksibu gada di katawan ng manusia ating wala sumapungululan yan mapita uyaw-uyaw pun nantaw ka sakit anta kami ada sa dunia naguwamat at nafsum bi ay ardin tamut di katawan ng manusia o anda kepantagia kapatay si ko mga lupa anda kay masalupa ating mga luks ay manan niyan naron sa kanyan kilubang na sabab ro na ayam ya kapiapia na pangunaan ipangunan tanwag yung kuta kapagaligradu na sabab ro na isaw na pagaligradu tanu na makapiapia agin kaya paparangayan tanu makapiapia agin kaya paparangayan tanu engkay no napad o mga simbat tanu amya makalala oy na nasabab ro na saya tanam utama na bala-balasan kanung Allah saging kaya kaptukoman nyo bapiapan saging kaya emananian na mga gawi asutig tanwa dilikad pagi ina dikid kelkas mga tao sabab ko mga tutulan oy nana ayaman na miya aloy sa Quran apad pianutud wallah bulung-bulung sa giyang kutwa di kakulaka giyang kutwa mga pakabinasa naging kainali niya wala nubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yusrikunani di dua-dua tiga Allah na sumbi enami suuriano di ka kelaka umanga tao kupakalak-kalak anaging mo pakapatay di nga na ako na di ka kelaka uy sa kalilintan karena kamu karena nato na isyarat simbu na kuira natingin simbu na kuiran sa titu-titu simbo insyaAllah sa titu-titu oy ikhlas na iyawa irang ko mga ginawa iran so kapan ako to tipipun ako to niranrakan nagina ni isa ayatan na piano tudu Allah apuka bulong sa giyang kutwa kita talemba uli kakelka o ayam ananian na mga manusia miya panutul sumiyagod sa iko ato na ini ba mga mas amyang unad si isa ingda maghrib na niya sugat sira na emanan yan na panyakit nanggagaysin niya ba waba kiyat timaran sa emanan yan na pagtaw na sumanga muarikhin sumiurat sa sikukip figuri sututulan sa dunia sa mga muslim na ayam miyak kadegiran na sabab sa giyang kutwa mga tao na mimbara paling siran miyak kadakal sang kutwa dar paaging kutwa kipun ako tun si ikwala kaya talikudan suaya mananian na agama oy kagiti si kumiyang una na kepakaya uman isa ka sinturi magatus raguna sumugus wala sa nabi di na rasul wi nakaisa mo na sa masa tanong nada la nabiyya ba'di
dati guna biya pakambuatan Nabi kurianakan. Nah, ayah niya kagantirun semua tata uku Quran Nabi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, inana itu sebab amin buat tekiran lagi yang kota mga waba taun giang kota di maguram pan. Oi, na misakit siran na miya pubri siran. Si saging kota mananian na masa na kiyasa makan supagtaw na aya mimbuot ng utwa kaya pakada kalukap po na kutuiran si wallahu subhanahu wa ta'ala. Oy, kaya pakada kalukap po na kutusi wallah nagiti sabab pada syarat o kapakada wallah si kudika kelaka na ang kutwa kita pala kung kukip po na kutunon. Oy, naging kutwa kanggal baka sa titu-titu pusim-musik wallahu subhanahu wa ta'ala nagina na titu-titu ay mananian na bulungyan aina loyo Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kumiyang unapan na miyakaw mo nang busi ko mga Muslim naging kutwa dato a Muslim na miya mimikiran na tingin na aya kay bulong tanuron na lango-lango na mga malahiyat sa giyang kaiyadar pa na gubaran. Oy, simbol sa Allah sa benar-benar titu belingan tanuron napakada kalan suaya mana niyan na subuong kumangadar pa ay pangdurong suaya mana niyan na Islam kapakala uparateya na kiginukang kuaya mana niyan na kapanakoto dagiyutoy ini solbira na ini bulungiran sa gimbuta kaya pa kaumakiran ng koto panyakit ayam na niyan na po kairos sabab pro saya tanong utama na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.